Урия Эдемова Айдын кечеде. Жевайыр өзлерінде олып кечкен бір вакыяны катырлады. О вакытта кышлактаки күчүк хастаханеде ашчы олуп чалышайды. Ашханеге умурунун 30 жылыны бу хастаханеде онун амбулаториясында кечирген фельдшер Ватан Женкинин иштиракчысы Февзия аптекарды кубанчы ичине сыгмай, дайыма yorgun ve тушунжели баккан балабан сыя көзлерине дерсин яшлыктаки шеңлик, шавле, дүлберлик кайтып келди. Саңа бир шей көстөрейинби? Деди о Жевайырге. Озу исе сак элини артына саклады. Көстөрежек адам уну саклап отурурму? Деди Жевайыр сабырсыздык. Февзия апте жамки бытемыз кескин сесинен шакылдап күлдү. Кырымга кетем, мага юлланма бердилер, деди. Onu Кырымга хадимлер буюк кубанчынын озгардылар. Чүнки энди башында карасындан зияде ак сачы болган, аяклары агырганы үчүн толу вujudуна аз-ачык оякка буякка ташлап жүрген Февзия аптенин хастахане ашханесинде Кырымны анмаган күнү жок эди. Онун женетini андырган йымшак иклими, бал, шекер, алма армутлары, шербет суву, кара, сары инжирлери. О Ялтада Өзбекстан санаторийсинде аатланажак. Лякин ватанда барып көрежек ерлери, япажак ишлери чоктур. Кара деңизде эр күн юунурум, сыжак кум үстүндө ятарым, аякларымдын агырысы кесилер. Женки йылларында Кырымдагыларында сууклаткан аякларымдын агырысыны онун сыжак кумунда жок этип келерим, деди. Жевайыр оңа сукланып бакты. Февзия апте, деңизге меним үчүн да бир кере алып чыкарсыңыз, деди. Мытлакка кардашым, бир дегил 10 кере. Теесуфки Февзия апте андан пек кедерли ве тушкун алда кайтып келди. Баягы вакытка же кимсе тышынын акыны көрмөдү. Атта эски жүрөк касталыгы козгады. Бир айга же иште көрүнмөдү. Чалышып башлаган соң да кимсе ондан бир шей сурамага жасарет эте алмады. Ихтимал, онун аз-ачык сабышып башлаган ярасыны тырнамакны ерсиз тааныгандырлар. Сонундан онун хасталыгы ватанда кечирилген бактылуу күнлеринен баглуу экени билинди. Кайда барса, оз калкы акында кийик сөзлөр ишиткен. Айдутлар, саткынлар, лукатажылар. Эй Фелек сени, Жевайыр сүргүнлүктө кечкен вакыт ичинде эч бир кере биле Кырымга барып боламады. Андаки аятынын ажысыны да, татлысыны да көрмөдү. Бул бактка найыл болмак үчүн оңай эвеле кардашларыны, соңра оз балаларыны эки Курантаны көтөрмек, бакып өстүрмек, окутмак керек болду. Чүнки о биринчи Курантанын эң буюгу эди. Жок, онун агасы да бар эди. Сык тереклик ичинде өскен селби кеби узун бойлуу, гур сачлуу. Көзлері аз-ачык кавереңкиле, бакышлары айдын ве кескин. Онун бакышларыны Жевайыр өмүрүнүн сонуна же унутмайжак. Ага ве кыз кардаш лакырды этип отурганда янларына бирде-бир оглан келсе, ве Жафер ону бегедмесе, кардашына бу серсемге кулак асма, шаплы агызынын бирөө деген кеби, ири ве дүлбер көзлөрүнө аз-ачык кысып өткүр бака турган. Шунун үчүн мектепте ойле-бойле огланлар Жевайырге токунуп болмайдылар. Эң гүзел кызлар онун менен якын дос болмага тырыша, чүнки олар Жаферни бегене эдилер. О себептен Жевайыр мектепте эң чоң досту болгон кызлардан бири эди. О агасы үчүн копая, бурунлана. Базан эсе о кардашыны эсаретте тута, сербест нефес талдырмай. Жевайыр бундан шикаятлене турган. Эр алда онун күчлүү канаты алтында болмак Жевайыр үчүн буюк бакыт эди. Лякин эң керек вакытта о ушул канаттан махрум калды. Бабасы да агасы да жүнүккө кеттилер. Жевайыр 4 кардашыны оз канатлары астына алмага мажбур болду. Элбетте, элинден келгенине көрө алды. Вакытынын кечмесинин о Кене канат астында булунмакта. Дуйдурмай янындагы Алиеге көз этип алды.
Алие сол элini Жевайырнын тизи үстүнө койгон, башыны креслого таяп, көзлөрү юмук алда юклаган адам кеби отура. Медицина илимлери доктору. Бул иш üzerinde 7-8 yıl çalıştı. Балаларны тербиелемек, çalışmak, диссертация yazmak, курчаламак. Бу вакытларда Жевайыр оңа чок жардам этти, аналык yaptı. Шымды Ташкентте балабан бір хастаханенын белли, айтуулы, юкунчулук хасталыклар экими. Сык-сык районларга, вилаятлерге консультацияга чагырыла. Базан уле ерлерде 2 күн калмак керек ола. Бул эле вакытта Жевайыр Кения ажели жардымга бара, онун кызчыгы Лейланы, оглу Диляверни бакмак зарур ола. Бара, бака. Бу эле кетүүлөрүнүн биринде Алие Кашкадария бетке кеткен эди. Анда бир кач күн булунмак заруриетинде кала. Evге bir kere telefon etti. Bugün yarın barıp olamayacağım dedi. Sesi telaşlı edi. Ondan son 2 gün daha ondan haber teber olmadı. Evde kocası ve Жевайыр Kara Hasevet'ke daldılar. Nihayet gelip çıktı. Yorgun, dargın. Sonundan anlaşılganına göre Tarlaga yakın yerde bulungan bala bakçasındaki sabiler pamuknu uçaknen defoliatsiya yapkan vaqtda zerlengenler. 15-20 bala. Ali ularının hastalık tarihlarında öyle de yaza. Derhal tedavi işini belsene. Vilayet hastahanesinde ona kol tutalar, yardımda bulunalar. Gece gündüz bütün zarur işlerini yapkan son neyse de Sabичиклер ölüm pancasından kurtarılalar. Ana baba balacıklarının yüzünde tebessüm görgen Aliye tesellene evge kaytmak istey, lakin onu yollamaylar. Teşkilat hadimleri onun ögüne zehirlengen balalarının hastalık tarihini koyalar. Episini adi ishal hastalığına deniştiriniz, deyler. Aliye inatlık yapa, onlar da sözlerinden kaytmaylar. Degenlerini yapmaganca yolga çıkmak yasak olunganını bildireler. Aliye evde kocası, tatası Жевайыр, balaları 4 gözünden kasevetli alda beklegenlerini yakşı bile. Neyse de evine 5. günü kelip çıktı. Bir hafta eversi Жевайыр azbar içindeki bostandan pomidor jıyganda, kulağına Aliye'nin oğlu Dilaver'nin sesi eşitildi. Başını köterdi. "Tize mında keliniz, iş bar" dep kıçırdı Dilaver. Жевайыр elindeki yarı tolu sepetini yolak içinde kaldırdı. Ellerini oğlugune sürte keterken elbet, "Mıymış olmasa bu bala hafta arasında şehirden mında kelmez idi" dep düşündü. Dilaver onun pasportunu almaga kelgen. O da ne için kerek oldu? "Anamnen beraber Kırımga, doğan koyuңuzga ketecek ekensiniz." Жевайырнын kocası Kerim ona bakıp, mıyık astından küldü. Жевайыр birden şaşmaladı. Oğlugunu çezdi, bağladı. Elleri ep kaltıradılar. Kırımga ketecek. Heyecandan, kuvançtan yüreği çapalandı. Tilinde ise başka sözler tekrarlandılar. "Men seni yarım adamını borozunu evde nasıl taşlap keteceğim?" dedi kocasına. "Azbardaki işlerini kim yapacak? Sığırını kim sağacak?" "Epısının çaresi tapılır Жевайыр. Kardeşin seni vatanga alıp ketmek istey. O bunu bana aytkan edi." Dilaver evge kirip biraz kapındı, pasportunu alıp şu kunu özlerinin evine kaytıp ketti. Bir haftadan sonra apte ve kardeş yolga çıktılar. Жевайырны Taşkentke azbar tolu kızları, kiyevleri, komşuları, koydeşleri ozgardılar. Olarının arasında yalnız en küçük oğlu Tayır yok idi. O orduda.
Тайыр мектепни бітірген соңра институтқа кірмек үчүн шээрге кетмеді. Чалышып башлады. Жевайырнын оңа жаны ағырды. Таталарын институт бітірділер. Сен бір оғлан олардан айрылып қалажақсынмы? Дие иддалашты оғлунен. Тайыр бу сөзлерге чоқ эмиет бермеді. Қапақлары шышықче көзлеріні илекарлықнен біраз қысты. Якынларда бүртікленген маңлайыны пармақларынен езгеледі. Анасының көзлері içine бірталай тікленіп бақып тұрды. Мен чалышмақ, ақча қазанмақ керегім. Қырымға көчіп кетмек үчүн ақча керек. Бабам не қадар тырышмасын, бу ағыры юкнын түбінден чықып оламай жақ. Бу қызларыңыздан олажақ шей жоқ. Бірі доғырajақ, дигері не вақыт бақсан яш балалы. Қызлардан олажақ шей жоқ деп, оғлының сөзлеріні текрарлады ана. Ей Тайыр, сен білсен де, насыл да олай екен, деп оз башына сөйленді о. Söylenmege de yeri бар. Aliye'nin kızı Leyla, merkezde диссертация korçaladı, biologiya ilimleri namzeti adını kazandı. Eline vesiqasını alğanının evlerine bile kaytmadan ana vatanға yol aldı. Анда topraklarımızını kaytarıp alıcılar sırasında bayağı işler yapa ekenler. O da balalığından bir sözlü kız edi, деп ойланды Жевайыр. Алиенің айтқанына көре, анда бу ишлер кулай кетме екен. Бір кере Алие анда Лейла ве onun gibi kızlar, oğlanlar, обком binasının ogünde, beton üstünde kichkene çadırlarda gece gündüz bulunarak, halkımızın ақ hukukunu talap etkenleri hakkında айтқан еді. Nişanlı kız. Ana babası o merkezde ekende toy hazırlığı көрмекте edilir. Күйеу бала desem, мына саңа егет. Boy, kıyafet, yüksek boylu, dülber. Көзлері сия, сылақ зейтунны аңдыралыр. Алиелерінің evlerine daima машинамен келе. Машинасы да озу gibi dülber. Lakin Leyla ne içindir onunla uzlaşmay. Yok, öyle dedegil Leyla'nın ona nisbeten olған münasebetinde bir anlaşılmamazlık бар. Sevmese kuvar yollar edi. Leyla'nın tabiatı öyle. Lakin onun başını kütüp oturmaz edi. Oğlanın tabiatında olған bazı bir çizgilerini beğenmey. Bunun için özü de azaplana. Ne ona baş vere ve ne de aranı açık eti. Bu keresinde oz münasebetini açık gösterdi. Toy moyga bakmadı, Kırımga çıktı ketті. Жевайырның izim çizim anlағанына көре, күйеу бала Лейла анда біраз доланып қазақлардан запарта ашаған соң қайтып келер деп түшінген, қызны беклеген. Ләкин сон түшінжелері чул тұтмағанына анлаған, Кырымга yol алған, Лейляны кері қайтармақ істеген. Ярым айдан соң андан пайнозу қайтып келген. Ана бабасына бір түрлі той olmajagı hakkında айтқан. Ләкин шынды түсіне чырайына бақылмай. Той жиынларда барғанда Güzel Leyla'm түркісіні чалдыра ағлай демек севе. Ләкин шымдылык ғұруры sevgiden üstünlük ете. Асылына алғанда о насыл ғұрур? Шынды еркес ватанға қайтмақ қайғысында. O işinin başında yaşlar туралар. Bu ise anda burnunu tükletip yüre. Жевайыр yolga çıkmazdan 2-3 gün evvelsi ona bir komşusu kirgen edi. O yaqtan bu yaqtan laf etip oturdular. Son kadının çeresi birden pek ciddi bir korunuş aldı. Жевайыр, dedi alçak sesinen birev eşitmesin degeni gibi. Дүниеон eşten evge ertece kelgen edim, baksam ne köreyim, oğlumnen kızım servanttan bütün sautlarını boşatkanlar. Muqaytlıqnen kağıtqa sara-sara ve ящикlerge tolduralar. Olarga bakıp kaldım, ne yapasız ya dedim.
Oğlum azıcık gülümsiredi, lakin ağız açmadı. Kızım ağasına bakıp aldı ve bana "Herkes kete ana görmüyorsun mu yoksa?" dedi. Başta pek şaşmaladım. Sersem tavuk gibi kanatlarım yey berildi. Sonra özümni elge aldım. Doğrusunu aytkanda, bu bugünkü tünyevinki iş değil. Halkımız mında kaç yıl sürgünlükte otursa, şu kadar yılda gece gündüz kaytuv meselesi hususunda düşüneydi. Lakin o pat etip senin başına urulsa, şaşmala ekensin. Endi evlerimizni kurup bitirip insan gibi yaşap başlaganda, kene ayrım çayrım olacakmız. Son öz başıma düşündüm. Birevler oladı. Halkımızın yollar, izler içinde yürgenine endi çok yıllar oldu. Kırımga sokulup olmaganlары Krasnodar, Stavropol'da bireme ülkelerge barıp çıktılar. Vatanga ille bir kun yol açılır degen ümitnen anda yaşaylar. Yakşı kunler kelmesini bekleyler. Ya Kırım içinde çekişken can az mı? İşsiz, güçsüz, parasız, evsiz, barksız. Olar kursaklarını toydurup aşamağa, sıcak, yumşak döşeklerde yatmağa istemeyler mi? Öyle de isteyler. Lakin olarda vatanga kaytup istegi, vatan ve milli duygu her şeyden ustun. Uzun lafның kıskası bizler yolga hazırlanmaktамыз. Cevher komşusuna düşünceli baktı. Doğru yapasınız, dedi. Demege dedi ama komşu ketken son ozu da yerinde oturup kaldı. Eki kızı da kocada. Tayırның aytkanı gibi kundak balaları var. Onlarның kocaları, ana babaları bu işke nasıl bakacaklar? Büyük kızının kaynana kaynatası bir şeyler anlagan adamlar. Cevahirler ayakka kalkan gibi olsalar, belki olardı. Lakin küçük kızınkileri birden anlay koymazlar. Sonlarını nasıl kaldırıp getirler? Ondan son mında talaşa dögüşe büyük bir ev kurup çıktılar. Bunu yok paraga satıp anda barıp çıkacaklar. Nasıl yerleşecekler? Onlarda ne al var ne takat. Akayı bir cenk sakatı. Yıllar geçken sayın cenk asabalığı ona öz gücünü gösteriyor. Cevher düşüngende yüreği çapalandı. Sonra başını kakıttı. Eğer nasıl ağır şarayetke düşsek de halknen, cemaatnen beraber olmak gerekmez. Kardeşleri Enver'nen Kemal endi Kırımdalar. Enver merkez şehirde Balaban bir zavodның baş mühendisi edi. Vatanga yol açılganından işinin kaşına gözüne bakmadı. İşten boşatmaları için ariza yazdı. Kelip tatası Cevahir'de bir gece musafir olup sonra korantasını kaldırıp ozu andan ev almağa ketti. Onun yapkanına bütün yerli dostları şaşıp kaldılar. Şehirnin en güzel yerinde yakın dostlarının bazan talaka yapıp, bazan zavoddan borçka para alıp kurgan Balaban Dülber evini yok paraga satıp yolladı. Anda barıp bir kasabadan küçük eski bir evçik satın aldı. Dostları ona bu kadar aşıkmak gerek edi mi? Belki biraz vakit geçse anda vaziyet denişir edi dediler. Lakin Enver özünü çok sıkmadı. Vaziyet bir vakit bizim faydamızga denişmez. Mında evlerinin fiyatı köterilmez. Satkan öz parasını çıkarmak istey, lakin algan ucuzlatmaga tırışa. Kussan şimdiki vakitta. Bizim halk ep aşıkka evini satmaga tırışa. Azıcık sabır etse, o evini yarı fiyatga ala bile. Bizge episi bir davranmak gerek. Erte çıkkan yol alır degenler. Ondan son hükümetke inam yok. Bugün kapılarını azıcık arıklattı. Yarın o günden karamışık geçer, olarını kapatır koyar. Kıskası bizim için vaziyet yalnız böyle denişe bile dep cevaplandı. Şimdi tavuk fermasında adi işçi olup çalışa. Vatanga kete yatkanda Kemal tatasına bütün korantasından keldi. Olar da gecelediler. Lakin Kemal bütün gece yuklap olamadı. Pek heyecanlı edi.
Татасы мен яры кечеге лаф етіп отырдылар. Evni Ahmedjidden almak isteydi. Bir taraftan param yetmez деп қорықты. En esası karısı sözünü kestirip aytты. Kemal, mında bütün ömrümüz şehirde yaşasak da, sen anda düşünüp taşınıp iş yap. Nasıl yolundan olsa da anda acele yazılmak gerekmiz. Senin bütün ömrün vatanға ketmek için toplagan paraң bir evçik almağa yeter. Demek, bizlerge deral yazılmak ve işke kirmek gerek. Kemal öyle de yaptı. Şehirge yakın bir kasabadan güzel bir ev aldı. Korantasымен beraber anda yerleşti. Endi Cevahir'nen Aliye'ge ana vatanға barmağa yer var. Kardeşlerinin ikisinin de maşinaları var. Bir gece birde-birinin evinde geceleseler, ertesi günü olarını Baydarga mutlaka alıp barırlar. O birden başka şey hususunda kayılsırap ketті. Men köyümüzde kimni көре bilirim acaba? Ya birde-birini көрген gibi olsam tanırım mı? Aradan geçken yıllar buna imkan verirler mi? Hep hatırladı, hep düşündü. Uçakka mingenden berli bir vakıa ikincisini kozgadı. Ardı üzülmedi. Şimdi Kırım'da hali çok değiller, çeşit milletler. Hepsi özlerini yerli halk hesap eteler. Baydar vadisinde bizimkilerden kimse yok. O yerlerge barmağa rükset etilmey. Ellerinden kelse, mında bizlerge ayak bastırmayacaklar. Lakin hepsi bir vaziyet denişip dura. Bugün böyle, yarın öyle. Bu al, hükümet için çok elverişli. Vatanlarına kaytıp gelmekte olgan Kırım tatarlarının ağzını kapatmağa yardım eder. Başkalarından hepsi bir türlü haf yok. Olar özlerini yerli hesap etseler de, asılında hepsi mında gelmeşekler. Onu hükümet de, özleri de yaxşı bileler.